Abusan for me chacha munyina any day kwanso me nemo bedin komo afa microphone me be kiremo enema miensa eno nti se wunya kwanya se use microphone a any kwansa wo de hye wonum anasa wo de ben wano bebre de dikan for clarity of vocals anasa clarity of voice obi wa nice voice and so the way the mic hye nanum anasa wo de ben ano bebre nti no yenya ni voice quality ni yenya ni ye especially se recording because obi wi no baka senya okra na otoe because the mic na ben wano bebre anasa wo de hye wonum nti emfa hye wonum. 2 for clarity of diction and semna wo kano se wo tunyum se wo preachy se wo ma announcement se wo yeden and semna wo kano e wo se yetini ye e ben wano bebre nti ente won sem ni ye e hye wonum nti ente clarity of diction. Point 3 microphone na broni ye no ade bi hye me fa no diaphragm ma me bi so nkyerem ade we ne fa no diaphragm no eno na gi a voice no so the way a sound no beba loudspeakers nim na broni ye diaphragm no on pese nsuo bekom nsuo a me kan ntasuo ye saliva on pese saliva bekom eno nti oye foam we e de hye ni ti no foam we friend of filter nti filter na ewom no eno ene protect diaphragm no so the way a ntasuo nkom nti microphone na wanya akonya se wo use no unim ntasuo dodo a asto we obi ho a omunyi enwohuru mu bebi wa beko omuyi wohuru mu tan bia no na emu ye nice but obi wo so a omunyi wohuru mu tan bia na emu bon we kita mi si emu bon papa ni nyina ye ntasuo a asto a nti na emu bon nti mic na wo use no ebi a won tonyom enwie na wa me ni nyina ne se 1 minute ntasuo a wo de mic na hye wonum amen microphone ntasuo sa nti wa me nti we video we koma asofo anyontofo MCs anase obi bia obenya ho akwanya use microphone se mic no emfa nwura wonum na enya tofi. Thank you.